36 قوتابخانه بو آوارین دورا شنگا لپارێزگەها دهوکی هاتینە vekirин. Lê hêşta hind ji qutabiyên aware ewên dervey kempan ji xwandinê bêbehrin. Em dixwazin min medreseyê me revekin. Ev 2 salam hatîne virine medresekî me rev bûye. Me heta sefa çarê xwendiye. Ez medreseyê me revekin ke medrese nebe mustaqbalê me qut be. اف 2 سالم نچونا مدرسه ام مدرسه بوما فناقن ام كاخت لعبين دومين لعبين ام العابا وان لعبين ما فيش مره مدرسه فكن Di nav awaran da hind mamosta jî hene ku ew dişên qutabxana pirêve ben lê cih û pêdawîstiyên xwandinê pê divên. هكا قطبخانة نبيجي هما حكومة كاري كرفانا جي بجهزينة ديسا مسألة طبيعية درس تيدد بنها أم بخل في جندي دا بونمونا هكا مدرسة فالا نكنجي هكا كرفانا بينن أم دي بريفا بن إن شاء الله وأم وكوما مستا أم شغل خو بريفا بن بس ما هكا بروردا وحكومة مداخلة بكو Berî rîdanên sêyî heşt ya sala borîl devera şingal, zêdetirî 31,000 qutabî hebûn. Ji wan nêzîkî 26,000 qutabiyan bu ev sale dêl qutabxanên parêzgeha Duhokê xînin û her cihê nêzîkî 100 qutabiyan lê hebin, dê qutabxane bû hête vekirin. براستي هكا جمارة قطابية سر الست قطابي هابت وجه هابت أم دي بورا مدرسة فكان يعني وكال جندي شارية كافن جامعة تبرع بوش مرة بخانكي مدوهي مدرسة تتفكر بيجا جه هابت يا مطالب كرش يونيسيف خيفات دانا ما ان كرفان الودري أم دي فكان مدرسة Li Duhokê 16 kempên awaran hene ku zêdetirî 34,000 xêzanan têdat akincîne û zêdetir ji 64,000 xêzanên aware jî li dervey kempan da dijîn. Awarên dervey kempan ji hind xizmetguzariyan bêbehrin. Lê daxwaza wan ya serekî vekirina qutabxanê û dabînkirina pêtiviyên xwandinê ye. Çînkî li awarebûnê wan gelek tişt dest dan. Wan nevêt paşa roja zarokên wan jî ji dest biçîn. Eyûb Nisrî Rodaw, Gundê Sîna, Parêzgeha Duhokê.